Et Shalom Haïti, ça passe. C'est officier 5 milliards de gens avec frère là, officier Sawap. Moi-même qui sont soi-disant haïtiens et puis lui-même sont soi-disant dominicains. In the world, we supposed to be fighting. Dans le monde, là, nous supposons approuver. Mais là, dans ISUPK, pas de division entre haïtiens avec dominicains. Pour ça, parce que c'est frère. There is no division here in the ISUPK between Haitian and Dominicans because we are brothers. And Commander General Yohana sent us. Commander General Yohana voyé nous là parce que il y a une crise. Okay, migrant là dans New York. Okay, there is a migrant crisis right here in New York. And these people that you are looking at, moun sa you have gardé là, il y a Ayisyen, il y a Venezuelien, il y a Dominiken. Ok, moun qui sorti Mexique, ok, Nicaragua. Gouvernement vire tout bayo. Mais nous-mêmes dans ISUPK, nous pas brûler les malheureux, malheureuses, nous pas ignorer, nous venons là pour aider, nous venons avec la rade là, même show them the clothes. Ok? Toute la net, nous venons avec rade, nous venons aider, ok? Saludos mi gente, yo soy el oficial Sawap aquí de la tribu de Shamay Juan, los dominicanos, aquí con el oficial Ozetazini, con la tribu haitiana de Vic. Nosotros estamos aquí para estar juntos como hermanos. Hay mucha división en el mundo, pero especialmente ahora que hay una crisis migratoria aquí en la ciudad de Nueva York. Y gracias al general, comandante general Yohana, estamos aquí para hacer juntos de nuevo toda la tribu, sea que si tú vengas de Venezuela, Colombia, vengas de Costa Rica, Panamá, estamos todos juntos aquí, dominicanos, boricuas, estamos todos juntos y no separados. Como nuestros enemigos quieren que nosotros estemos separados, estamos aquí haciendo la misión de la Biblia, estamos aquí siguiendo la palabra de Dios, estando juntos de nuevo, porque nos han separado nosotros con el lenguaje, con territorio, con la fe. Nosotros somos una fe aquí en la ISUPK. Estamos siguiendo la orden de la Biblia, como Dios quiere que sea. Shalom. Right. Shalom Haïti, Shalom Israël, peuple noir, peuple latino, peuple indien natif natal. C'est yon que nous tous sortis dans Israël. Nous c'est frères. Et pas supposé qu'il y ait une division entre nous. Shalom. Shalom, man.